Notolo ming from Ganalon FM, Ubula Sokumi, and when I say Sunguri in Africa, Wabula, Helicam Ganalon FM, Macomandela, Namota Isukurabo Kumentan, Ramutilia, Ya Zibam Sok, Lebamakiri, Macomembiri, Ntebo, Subraku, Lava Terakoto, Office, Dam, Fumu, Namutava, Ongori. Vakensuil va ongori inque when I'm getting sella qual I'm getting sella mercona ayaka sosnene nambarele amina hiyo rumela kusungona sungwa suminga bona kongeti melakuni kensa so nak saka kama msurtani ndona kwa Afrika wala usunguri liming seromena so bolantsene ko seswan mina na wena tabaka ebola iliti na leti ungana tona kufika la ka fukbila ora ya kumemberi kusuka kwalano ya fukbila ora kumemberi amkela mtibwana pata ifuna kutisisa ko kungawa kwaendleka yini akugompo lekungele kulang 20 makata ko shana kuba tatana Julius Malema baboniwe nando siya helela kwi se tabaka ebola bona indlela yoyole kasike lokuyiku awara ya nwenhle kanhloko kuma mangwe msabanda kama mangwe msaba irurela ba African National Congress ale Mpopo etaba irina bona la ba Msanda bo Robin Madaji batabatsamela bakhabula na yina na etaba butsa sumbiri sinari kusuka kwalano nwina swiro na stiva kuna ngubaba mavandla okaneta mitala ko avutisa hi ku aningo mivandla ro kaneta se mina to va komba ku ongeti swin'wana va nga swindli kahle hi ndlela yihi kumbe yi sweswe tava bete ava ava chavi ku biyana kun'we se va lava ku tatwa kun'we mi ta va khomeleni va ta mi nyika nkarhi wa ku va mi hlamula swivutiso swihi kumbe swihi leswi mi nga va ku mi ri na swona hi ndlela yaleyo ku fika laha ka awara ya mbirhi nhlekano wa xikwembu se nongona ku Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nawe wa hoxa xandla ku tirhisa yin'wana tindlela leti landzelaka hi ku tirhisa mathebula dprsabc.co.za at Africa Munghana AX handle kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 kandziyiso wa n'wina wa rito u nga hundi minute naswona tiyisisani leswaku ku twala n'wina ntsena ka nkandziyiso wolowo handle ka sweswo mi nga hi bela riqingho ka nomboro yale ya ntolovelo ya 086 002543 nomboro leyi a yi cinci masiku hinkwawo Munghana Lonene mi nge twiwa ku yi lahla xitatapheka hayiko 0860 002543 ndlela leyi ta kota ku va hi kota ku twa ku n'wina mi angula kumbe mi khome timhaka ti hi ndlela leyo ku na timhaka timbirhi leti ni lavaka ku ti hundzisa laha ya ku sungula hi leyi ku nghene muyingiseri tolo a vulavula hi timhaka ta le ka nhlaniki ku vaongori va tikomba va kha va hangalasa mahungu ya hi laha va khumbekaka ko va aki hi timhaka ta ku va kona ka xitsongwatsongwana kambe swi twale ongeti i vule ku vanhu va ka nhlaniki timhaka ta xitsongwatsongwana ti tele swi nga va swi lo twarisa sweswo kambe lexi mhakankulu a ri ku susumeteni ka yoho a ku ri yaleyo ya ku ongeti i hehla leswaku vaongori kumbe vatirhi va le tliliniki ka nhlaniki va famba va kumbe maendlelo ya vona ya endla leswaku ku nga vi na xihundla lexiya xa xikarhi ka muongoriwa na muongori ma yi vo mhaka kona hi yo mhaka leyi a susumeta yona kambe na loko swi nga va swi twale hi ndlela yo ka yi nga ri swona hayi mani a hi pfumeleni ivi swi hundza a hi pfumeleni swi hundza hi nga lavi nyimpi na laha yi nga ri ku kona hi nga lavi nyimpi na laha yi nga ri ku kona mingiseri wa mina loko ku swi retile a swi mi khomangi kahle ni n'wi kombelela ku khomeriwa ku a hi hundzeni na ku loko i swi tiva ku i tshama ka tindhawu ti nga ti hehla naswona u nga va u nga khumbeki leswi a swi vula a ni tivi ku hi nga fanele ka ku va hi hetelela hi tikuma hi kha hi lwela yini se a hi papalateni timhaka ta ku tshama hi kha hi khotlana hi ndla tinyimpi na laha swi nga fanelangiki na mi kombela vayingiseri va mina hi ndlela yaleyo kasi ya vumbirhi i ya swihehlo swa leswaku ku na van'wani va nge le ku aleni ku tsariwa ku nwa manungu dam laya ka damu leriya ra Middle-Letaba mi ta tsundzuka ku lava va ku cinca ka mavito va kombisile timhaka ta leswaku loko vito ri za ri gazetiwa swi vula ku ri tshamisekile a ni tivi ku kumbexani vo loka va nga swi hlamuseli kahle ke hi ndlela yaleyo se na koho ku tshahiwa vito ra ku ku na munhu loyi a nga le ku ya hi tsalwa leriwani ni nga rhumeriwa rona laha ri komba ku kumbe ri tshaha dokodela Mandla lava hi nga tshama hi vulavula na vona la ku na vo va nga va suka ka ndhawu leya timhaka ta mati na nkululo ku va nga va kha va khumbeka ka ku koka ku vito leri nga tsariwa
kambe a ni tivi ku swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwihi. Se dokodela loko mi ri na nkarhi tanani ta bula hi twa ku matitwelo ya n'we hi wahi hi tswalwa leriwani hi ndlela hambi ku ri ndzawulo ya mati na nkululo na n'we se swi wisana mi kombela mi ta vula ku mi ta cinca rini vito loko ku ri ku ri fanele ri cinciwa hi ndlela yaleyo. Loko ku ve ku na leswi sivelaka ku ri cinciwa i yini lexi sivelaka hi kota ku va vaaki lava va nga le ku languteleni ka ku cinciwa ka vito va kota ku swi tiva loko swi fanele ku va swi endla loko ha ri kwala ka ku cinca vito hi ta rhamba lava va mavito hi bula na vona mindzuku ngopfungopfu kwala ka nkarhi walowu hi twa ku kahlekahle vo loko va cince mavito va magazetini swi vula yini kumbexani hi va ta va hi basisa swi vheta swi va swi helela makumu mhaka leyiwani ku vito leriya loko ku ri ku ra ri vekeriwa hi ndlela yaliya na ku a ni swi tivi ku hi nga va hi fika kwihi ka ku loko ku thiwa swi vula ku loko ri ze ri va N'wamanungu Dam ri va ri kha ri onhela mani na n'we ri mi onhela ku hi byeleni mi hi byela ku ri mi onhela hi leri nge yini hi kota ku swi tiva hi ndlela yaleyo ta mi nyika nkarhi wa ku va hi kota ku va mi angula ka mhaka yaleyo ana again tanihi rixaka wu fanele hi akana hi kota ku kombana ndlela hi famba hi kongoma hi swi tiva ku hi ya kwihi mi vo mhaka kona na ku loko ho ka hi nga khomani hina tanihi rixaka na mi byela swi ta olova ngopfu ka lava va nga le handle ku va hi hlasela kumbe va hi hambanisa kumbe va hi lwisa ma vo mhaka kona se hi ta twa n'wina ku n'we mi ri yini nomboro ya le ya ntolovelo 0860002543 na ri teka riqingho rero andaka leswi ungayelelesi eka Afrika wa vulavula vatswari va ala lava xisati loko va byela ku vafundhisi va vona va le ku phungeleni ma swi vona mi vula yini loko mi ku vatswari va ala ku vafundhisi va le ku phungeleni wun'wana kwala a ri kokwala giyari wa kereke yin'wana kwala ti-efe se wun'wana la ti-efe xi fike xi vula ka va komba ka mfundhisi xi ku a ri ku hlambeni xi ku ni endleli foto a xi endlela foto a ti komba a nga mbalangi a rhumela va komba ku le kerekeni va kanete ngopfu vanhu lava va nghena ku kereke liya va kanete ku yini va kanete ku hayi a mfundhisi wa hina valava va kanete ka mfundhisi wa hina vanhu lava va suka va hi khele vuswa makari va fika le tikerekeni va fika va wa loko mfundhisi a fika va khumba va fika va wa va ku ri ku va suka va hi khele vuswa hala kaya halawa va mi khelele vuswa vanhu va ku loko a fika kerekeni vutomi byin'wana hi boypet loko a vuya hala kaya a ka ha ri mhani makuwa la a kha a yimbelela le kerekini loko mi ku mi kheleliwa vuswa vula yini va suka va ya kerekeni va ku khelele vuswa ku nyamutlha i nge byiti la mara loko a fika kerekeni loko a n'wi khumba mfundhisi wo fika a wa leyi loko mfundhisi a va byela ku tanani mi mbale swibelani hinkwenu va ta mbala xibelani hinkwawo loko wowe ku na ntlangu ka vasesi i ri xibelani xa tsakama palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula xewani eka Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani a hi sunguleni wo sungula hi loyi nhlekani Hi, Boypet. papa I Bishop HS Mafumo la ka Malamulele. A ni lava ku vulavula hi leswi nga ku humeleleni le a East London. Ni tlhela ni kombisa ku ri ka hina hi nga varhangeri. Swi kahle ku ri hi hanya vutomi bya example ku ri or byo hanya ku va ti-modelers, ti-role modelers. Because loko hi langusa vanhu vo tala lava kumekaka ku ri va le ka vurhangeri van'wani va tsandzeka ku twisisa ku ri ku va murhangeri swi vula ku ri se u fanele u hanya vutomi bya example kumbe bya xikombiso because loko no lava ku kombisa hi mhaka leyi a yi kha yi vulavuriwa ngopfu tolo a no lava ku defenda hina vafundhisi kumbe ku yini ka leyi nga humelela yi rhongo ngopfu ya papa loya leswi a nga swi endla ka n'wana lontsanana mara ni twa vanhu vo tala hi nga swi khumbi ku ri a ngo va mfundhisi ntsena papa loya hala tlhelo i murhangeri ka nhlangano wa ANC hi fanele swilo leswiwani swi condemn in all aspect ku loko u ze u teka position ya vurhangeri whether u nghena kereke u ngheni kereke u fanele u hanya vutomi lebyi u kumaka ku ri byi kombisa vutihlamuleri loko u ya hi tatani Malema sweswiwani vanhu vo tala va le ku kombeni ka timhaka ta ku ri ingaku mhaka liya ya ku va under misconduct liya yi fambelana ngopfu na racial basis ene vanhu instead ya ku hi langusa ku ri effect ya ku va ku leswi a nga swi endla
ka tiko ro fana ra hina leri nga talela hi ti-gun violence na yini swi nga komba a very bad precedence ka vanhu vo tala loko ka nga punishiwi swi vula ku ri kahle hi langusa ngopfu moral stand positional standing ya munhu ku u le ka yini instead ya ku hi langusa ku munhu loyiwani kahle u fane a hanya vutomi bya kahle tanihi murhangeri just imagine hi langusela ku munhu a swi tekeni munhu wo fana na loyo ku loko a tsake ngopfu a nga fika laha tekaku inani ku ya hi accusation ya leyi a nga kumeka va ku u na nandzu ka yona u ku veri wo celebrate how much more loko se u yo nyikiwa matimba u va our first citizen a yi ti kona ti-reckless decision leti u nga ti tekaku ti nga endlaku ku kuma ku tiku nkarhi wun'wani ri kumeka ri lani because a bonthet loko wo ze u va ri murhangeri the way u vulavulisaka xiswona swa cinca na ka loko ku kuma ku a wo huvanyana mfana kumbe a wa ha lava ku inana a wa ha lava ku gaina popularity u fanele u cinca mahanyelo ya wena maendlelo ya wena sweswiwani as a bishop a ni nge hanyi leswiya swo ndla ingaku loko ku vi ni ri just a mere person loko no ze ni vekiwa ka position of influence mahanyelo ya mina ya fanele ya komba example ka vanhu lava hinkwavo because a ku heteleleni a hi nge classify ntsena ku ri swilo swo fana na leswi endliwa hi vanhu vo karhi ene hina vanhu valandzeri vanhu valava swin'wana hi swi protecta hi ku inani because mundungu swilo sweswo swa endliwa hi hina the very same people mi kuma ku ri loko ku va case study ya ku ri mara mani u swi endlile a ku ndliwangi nchumu hi yena or ku komba ngaku ku na ku hambana mina a ni ta ku varhangeri na wa hina a wu teki role ku nga hi position ngopfu ka va lava hi nga ka ti-position letanani ku ri i vangani va ku defendaku swi nga tirhi so va nga swi languti ka mhaka leya yo tani Nametri Bishop Inkomo. I can't. 0860002543 makumembiri na 4 minute pele ora ya kumembiri n'wana mingisirelo nhlekani Mpfukeni hi pfukeni ngova na khensa mina mani mpfumela ku na van'wani va khensa loko mi kha mi hi aka tanihi tiko ku na mavito lama mi nga ma vulavula kwalano as ya opening remarks loko se ka gongongoto la vulavula leswi nga vulavula swona ku hi nga hafulelani a hi tekeni swilo hi ndlela ya kahle a hina a hi akaneni tanihi rixaka i mhaka ya nkoka ngopfu yaleyo muhaxo wa mina ni lava ku komba mhaka yin'wana la ni nga yi hoxa ka murhangeri wa hina kulukuma Madadzi ni fona sweswi mhaka ti nga swi tiva ku tilayini ti ta manyana swinene loko vanhu va fanele va va vutisa swo karhi ni hlayi tsalwa muhaxi kwala ku fambeka ka masiku ndzhaku ri kombisa ku ka yin'wana ya miburisano ya ANC laha n'wina tanihi hi vateki va mahungu a mi pfaleliwe handle va ku famba ni ya nwa mati ni endla na ti-phone call na swin'wana va sala va swi vulavula i timhaka ta ku va ri a Limpopo hi le ku hlaseriweni hi influx ya ti-illegal immigrants ni nga mi nyikanyana nhlokomhaka ya kona loko mi nga yi gugula mi ta yi kuma Limpopo ANC hits up over migration and water crisis province exposed to illegal crossings mhaka liya yi ta hi tikela ku ya mahlweni leswi va nga swi vutisa swona kumbexani va nga swi analysa hi swona swi ta hi tikela hi ndlela leyi haleni a Gauteng ne le KwaZulu-Natal hi le ku hlayeni hi le ku swi voneni nkarhi hinkwayo ku ku na suppression ya ti-resources ngopfungopfu na le ka timhaka ta swivandla swa vana exikolweni hambi ku ri a titliliniki kumbe swibedhlele hi le ku swi voneni sweswo swi ta fika a kaya a Limpopo swilo leswi so hi nga pfuneka njhani na ku ya mahlweni vanhu lava a vo tshama amoyeni loko va ta va nga ri na maphepha va tlhe va rhambana va fika va tshama emigangeni leyi tshamaka ka yona i mani a nga na vutihlamuleri bya ku vanhu lava va nga kumeki va tshama na mina tanihi muakatiko ni nga tlulatlula ni ku vanhu lava a ni va lavi mara loko vanhu va visita va hina xikan'we na tikhansele vo kumeka va khonda mavoko va nga endli nchumu hi leswi nga ku humeleleni hi ta vona tiko ra hina leri na ngopfungopfu loko kwale kaya hi tikeriwa loko nkarhi wu kha wu famba wu ya mahlweni mhaka ku ti-resources
a tliliniki loko i famba va ku swo karhi maphilisi mo karhi a ma kona kumbe mirhi wo karhi a wu kona hi mhaka ku le kusukumatanani na munhu loyi a takiwe hi ku famba a nga ri ku na maphepha a ni swi tivi ku hi fanele hi swi hlamusela njhani sweswo muhaxi wa mina a ni swi tivi ku hi fanele hi swi hlamusela njhani cause ti-system ti le ku sapuresekeni hi va ta hi ku famba ni le ku avoideni ka ku tirhisa rito ra vahlampfa hi ku muhaxi a ni se ni nyika kumbe a ni se hi nyika rito leri hi fanela ku replace hi rona ku se hi fanele hi va vula yini mo ni va vula va ta hi ku famba yes so muhaxi vundhawu byi tshava yena no kombela ni ku tlamini laha ni nga kona na kombela ku na ti-council ta vona va nga pfumeleli ku va ta hi ku famba va fika va tshama va ku hayi luya i tshama ka muti lowuya hi mhaka ku a ku na munhu sweswo va hetelela va rhambana ni feyesasati kwalaya ku na vana kwalaya hinkwaswo leswi va rhambana va sapresa tiko ra hina so mhaka leyi hi fanele hi languta kahle ni kombela mi vutisela vona comrade secretary Madachi ku vona tani hi ANC kwale Limpopo va hleketa ku yi fanele yi lulamisiwa ku yini mhaka ku swi le ku hi tshikeleleni swilo leswi ku ya mahlweni na timhaka na ti-services ti le ku ri saprosekeni mhaka ku hi tshama na vanhu lava va nga fanelanga ku hi tshama na vona Afrika-Dzonga nimitweni enkoma Kenzo swinene nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela n'wina mi ri yini a hi mitwenini 0860002543 n'wana mi ngiserile nhleka hi mamukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhleka hayi Khalanga mpfukeni hi pfukile njhani na hayi hlayisekeni Khalanga akhensa man mativa la tikweni ra hina Khalanga hi tshama hi ri na debate ya ku the lady justice is not always blind so hi ku vona ka mina ku justice system ya hina yi robust ku fika kwini hi ta kota ku jaja kahle hi ku ya hi ku yi treata njhani vanhu lava nga na influence eka society so ni twa onge swi nga va kahle ngopfu loko nkulukumba Malema vo nyikiwa a custodial sentence hambi ko va ku ri 3 months nje yin'wanyana va yi suspenda mara va tekeriwa nyana that freedom ya vona temporarily nkinga ku nga va ku ri example yin'wanyana ya kahle ngopfu ya ku everyone is equal before the law la tikweni because vanhu lava nga na influence especially political influence va twa onge above the law and vona they are untouchable because vana support va tiva system ku yi operate njhani and so on se ntinga ku swi nga va kahle ngopfu Khalanga kambe ku fika sweswi a mi voni ku swindliwini swoleswo ku va sweswi se ku tengiwile ku ze ku fika la va nga koho sweswi a swi kombanga ku kambe miri yini mi nga dyondza he is not above the law a hi se byi fika ku gema muti Khalanga hi swa ku the most important thing especially loko hi vulavula hi a criminal trial Khalanga i ku va munhu a nyikiwa a custodial sentence leya ku a cinca sudi leyi a nga yi mbala a ya mbala leya ya orange that's the most important thing leswiya swa ku va ku hi ta ku nyika fine ya 100,000 kumbe ya 1 million a hi swilo leswi nga va tsandzaku nkulukumba Julius Malema sweswo Khalanga and what I also find ironic i ku advocate Thembekano Kaitovi va tshama va vula marito ya ku law breakers cannot be lawmakers a ku ri ka case leya va representa IEC loko nkulukumba Zuma va lwela ku tlhelela parliament so today I find it ironic ku advocate Kaitovi ve le ku representeni ka a law breaker who also happens to be a lawmaker Khalanga kambe va tshama va vulavula hi rito rin'wani veterini loko va kha va ntarhi lava ni ri twa ku ra tikisela kambe kumbexani sweswiwani va ta va kha va ku swivangelo swi hambana ku ya hi client na client ku hava sweswo Khalanga ku hava but anyway Khalanga ta kumbe mi ni address lana ku na issue leya yin'wanyana ku nkarhi sa wa ha ri kona but ma yi tsundzuka Khalanga ta kombela ku mi nga yi rivali ni tsundzuka kahle ni between vakwaviko tatana Mabunda loko a za ku na yi tsundzuka i vula mhaka leya ni nga mutisa ya pavement ya le Xawela nkulukumba lo
ente yi sumingisiro munghana lona FM hi le ka xiphemu xa vumbirhi xo sungula xa nongonoko Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM komba ndlela ku na vanhu lava nge le ku kombeni nseketelo eka murhangeri wa Economic Freedom Fighters kusuka le a ku gompo loko hi kha hi languta ka mara vito leri ku twana niwe kwihi ku ri va rona mara vito leri okay ku gompo i mani kumbe swi sukela kwihi kumbe xani na vona loko va twa hi ku masingita va ti vutisa ku swi vula yini ne okay ai pfumeleni tani kambe ku yiwe ka ku yimiwini sweswiwani a khoto ku le ku kasi meleri va ta fika ku mathevula hi ku vona nandzu ivi loko va heta ku vona nandzu va ka mathevula malembe ya 5 jele ku na ti-pre-sentencing ku na leswi va ta ku na ti-pre-trial ku na ti-pre-sentencing swi endleriwa hi sweswiya pre-sentencing na swi twisa i ku xavelela ku va ka yena mani ni twile ni ku tsiwana phela hi min'wana ni ri nexe ka ai amukeleni lava wani laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona la i vativi mutivi wa nawu advocate Ntsako Terence Baloyi hi vo hi lava ku bula na vona nhlekani loyi hi lava ku ta twa ku kahlekahle hi fike njhani la a ku gombo loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti khumbaka ku tatana Julius Malema na swi tiva ku i rhandza ku tirhisa mutivi wa nawu loyi hi n'wi vitanaka sweswi i rhandza ku tirhisa xivulwa hava xin'wana xa ku moni mi tlherisela nyana ndzhaku hi swona n'wi lavelaku swo ku hi ta hi byela ku a ta hi tlherisela nyana ndzhaku a ta hi byela kahlekahle hi fike laha hi mhaka ya yini kambe hi n'wi amukeleni hi twa ku i a hlamusela a ku yini mutivi wa nawu Ntsako Terence Baloyi advocate Nhlekani advocate xeleteni wa ka yingiseri a khensa swinene advocate a hi languteni a ku gompo namuntlha veri i ntshamo wa ku gweva tatana Malema mani ku va ta fika va hlengeletana ivi va ku hayi tatana Malema hi teke xiboho tanihi hi khoto leswaku ka nandzu loyi nga mi vona wona hi ta mi yisa khotsweni nkarhi wo tani kambe ku le ku endlekeni swona hi byeleni ku endleka hi namuntlha nako hi fike njhani okay vutete mi ta tsundzuka ku last loko case leyi ta postponiwa timhaka tikulu leti yi nga postponiwa tona ene yi nyikiwe masiku mambirhi ra namuntlha na ra mundzuku loko yi postponiwa last time vutete a va ri timhaka ta ku ri ku fanele ku va na xiyenge lexiya xi vitaniwaku argument yes ku ve na pre-sentencing ku nyikiwa vumbhoni loko swi hela lexi landzelaka i ku bya hleriwa vumbhoni lebyiya byi nga nyikiwa bya pre-sentencing ku katsa na vumbhoni hinkwabyo bya case bya hleriwa ku nghenisiwa mhaka ya ku ri wa ya a khotsweni kumbe a nga yi na so magistrate i fane a twa matlhelo hinkwawo ku ri mi byi twini vumbhoni byi vekiwini a hi ri kona hinkwenu mi ri yini ni pfuneni ku ni kota ku byi hlela ni ta kota ku teka xiboho xa ku yini na n'wi yisa khotsweni kumbe a ni n'wi yisi se leswi nga ku humeleleni ka siku ra namuntlha vutete ku ri va fanele va zama ku kombisa magistrate ku ri hi yime kwini hi mhaka yini nawu wu ri yini se sweswo swi vuriwa yini argument hi leswi nga ku endlekeni namuntlha leswi ni twisaka ku se swi fike makumu kumbe leswi swi nge le ku ndliweni swi nga va ku swi fike makumu swi vula yini ka mhaka leyi nga hi hlanganisa la leswi nga ku endliweni swi vula ku ri vutete ku fanele ku kambisisiwa no xiyisisiwa vuxokoxoko hi ku hetiseka lexi nga kona ni nga mi hlavelaka xona i timhaka ta ku loko vayitivi va nawu kumbe vayimeri va nkulukumba Malema va fika va fanele va fika va kombisa ku ri hikokwalaho ka yini va ku nkulukumba Malema a nga yi akhotsweni lexi ni nga kombisaka xona i ku ri ku ya leswi va nga swi hlela namuntlha va kombiseni ku ri ku na mhaka ya ku ri munhu loyi a hehliwa na yena nkulukumba Malema i tshunxiwile se loko a tshunxiwile swi vula yini ka nkulukumba Malema a ku ri xo sungula va nga xi veka xexo xa vumbirhi va ku okay na xibamu lexiya i nge i xi duvurile xi tlheriswe ka n'winyi wa xona a swi fanelanga a swi tshamisekanga swi vula yini sweswo va kombisa ku yini swi ri mfumo a wu teki case leyiwani hi ndlela ya serious leyi va nge va yi teka hi yona ivi xin'wana va nga kombisa timhaka ta ku loko ku ri nkarhi lowa wa pre-sentencing
mfumo a wu vitananga munhu ku ri a ta kaneta vumbhoni lebyiya probation officer Thompson a nga byi nyika. Se va kombisa ku yini ku ri mfumo a wu tikombi wu tiyimisele ku kaneta leswi hi nga swi vula. Se swi vula ku mfumo wu yima na hina ku ri vumbhoni bya Miss Thompson byi fanele byi tshama, ene sweswi vula ku yini a nga yi ekhotsweni. Xin'wana va nga kombisa timhaka ta a ku tshama ku va na case leyi nga va kona leyi munhu loko a dubule xibamu hi ndlela yo tlangela kumbe yo celebrate a nga yisiwa ekhotsweni. Se sweswi va fanele ku kombisa ku magistrate ku ri leswi lava ku sungula namuntlha ku ri u ngisa ekhotsweni swi ta va swo sungula ematin'wini ya South Africa hi tlhelo ra xinawu. And then xin'wana lexi karhataka ngopfu Botset xi nga humelela i timhaka ta ku loko mfumo wu tshama hi tlhelo ra ku wu lava ku a ya ekhotsweni ku na nawu leyi va yi vitanaka Minimum Sentences Act. Loko ri ku munhu i lava ku n'wi yisa ekhotsweni timhaka ta 15 wa malembe 15 years, loko case yi sungula i fanele i n'wi vona ku ri wena swi tivi sweswi i nghene laha i lava ku tenga, ene loko i tenga swi tivi ku ri i ta hlangana na xigwebo xa 15 years. So mfumo kumbe state prosecutor a nga swi ndlangi sweswo. Se xin'wana lexi vayimeri va malimi va nga kombisa ku ri hi mhaka a wu swi ndlangi, se i nge ta hi byela namuntlha ku i lava 15 years. So kwalano mfumo public prosecutor Botset u ya hlamula timhaka ta ku ri yes a ni swi endlangi, ene ku va ni nga swi endlangi a swi vuli ku ni ri ku lumba malimi a nga yi for 15 years. Mara sweswi ni ri laha ka section ya 121 ya Firearms Control Act, and loko mo yi languta Firearms Control Act mi ta swi vona se ku na ku cinca ka timhaka ta 15 years. Loko nandzu wu nga ri serious maximum i 1 to 2 years. Se yena a ku nandzu wu serious se a hi yeni ka 15 years. Se swin'wana leswi se xi nga ku tsekatsekiseni case ya mfumo ka leswi nga humelela namuntlha. So hinkwaswo khedzakhedzana sweswo Botset namuntlha a swi fanele swi paluxiwa swi humeseriwa khoto na vayingiseri ku va swi vona ku case yi na ntekelo wo fika kwini ku nkulumo a nga yisiwa khotsweni kumbe a nyikiwa leswi swi vuriwaka non-custodial sentence, leswi vuriwaka ku yini o suspendiwa kumbe suspend for 5 years ivi kumbe a nyikiwa na 5. Se leswi vayimeri va nkulumo malimi va nga ku swi phuxeni leswi ndlaku ku ri na mfumo ku tsekatseka ka ku swi kaneta. So hi leswi a swi humelela namuntlha hi ku katsakanya. Se ku sungula va advocate kumbe va nkulukumba Julius Malema va andlala tlhelo ra vona ku mfumo wu ta vulavula kumbe sweswiwani a va nge he vulavuli nchumu va mfumo. Ku sungula va advocate Malema Botset ene leswi ni kombisaka se swi endlekile. Va sungurile nampundzu hi 9 loko ba vo ma 11 nga ku 12 a va hetini. Se mfumo wu fanele wu hlamula. So mfumo wu hlamurile endzhaku ka ku va mfumo wu hlamula va nkulumo Malema fanele tlhela va vuya va ta ku tinhlamulo leti ti nyikaka a ti twali hi ndlela leyi na leyi. Se i swiyenga swinharhu Botset. Ku sungula va Malema va kombisa ku hina hi rini hi ku hi vona va nge i nga n'wi yisi ekhotsweni. Se u fanele va nyika swibumabumelo hikwalaho ka yini. Mfumo wu ta endleni wu hlamula ku hayi sweswo na kaneta a yi ekhotsweni. Se hi timhaka ta ku mfumo va wu tina swin'wana leswi loko va yima va nkulumo Malema va nga swi katsakanyi, mfumo wu fanele wu hlamula ene a ku hlamula ka wona wu ya ta na swin'wana. Se leswi swin'wana swo ka swi nga va phati ya loko va hlamusela va pfumeleriwa ku yini va swi hlamula va swi tlhantlha va hlamusela khoto leswi nga endleka. Va hlamurini leswi mfumo wu nga swi vula va swi kanetini. Se timhaka ti namba ti hela kwalano ku ri se hi hela kwalano mfumo a wa ha pfumeleriwi ku vuya na wona loko ri na swin'wana swi nga endlangi kahle u fanele u swi hlamusela. Timhaka ti namba ti va ti hela kwalano ivi se ku sele ka mutshami wa xitulu magistrate ku a ku yini se xiboho lexi ni xi tekaku hi lexi. Se hi laha i mhaka yi nga fika kona sweswo. Kumbe loko mi kha mi languta van'wani va pfa va tisa timhaka ta ku hayi kahle swi na tipolitiki ndzeni. Loko n'wina mi kha mi languta leswi nandzu lowu nga fambisa swona ku sukusela loko ta wu humelerile hi lembe ra 2018 ku fika namuntlha, ku nga va ku ri na swikombiso swa tipolitiki kumbe leswi n'wana mi kha mi vona swona a mi kha mi vona leswi nawu anakini wu hetelela ku wu fambisa xiswona. Botset timhaka ta politiki a swi na laha loko hi vulavula ndzi a hi fambeni hi tlhelo ra xinawu. Hi tlhelo ra xinawu a swi forum yi pfule kheyisi i political institution kumbe whatever leswi va titsisaka swona ku ri va tise hi mhaka tlhelo ra politiki, mara ku ri va lava fikelela hi IST. Mara nawu wu ri
munhu un'wana na un'wana u pfumeleriwa ku a pfula case kumbe a pfulela munhu nandzu loko a vona swi fanerile ku na nandzu lowu u fanele wu endliwa. So African Forum hi lesweswo na wa pfumela. So loko nandzu wu kha wu famba hi ndlela yaleyo, munhu u kuma vayimeli ku na public prosecutor, diary leyi tekaka ndhawu ku ri i kona rini, hi nga vuya rini. Se hinkwaswo sweswo i mafambiselo ya xinawu, a swi nghenisi politiki. Na loko va kha va hi tlhantlha namuntlha va kombiseni ku ri swa xipolitiki a swi twi, a from hi vona, mara wena i mufambisi kumbe magistrate i nga yingiseli swa politiki hi mhaka ku ri swi endle nga ku se mfumo wu va personal. U maka swona nawu wu vula leswi na leswi na leswi, landzelela nawu. Se leswi nawu wu vula ku leswi na leswi na leswi, ntwe mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku nandzu wu va serious kumbe wu hambi a ni tivi ku ni nga swi vekisa ku yini, ku va na ntikelo kumbe wu va a ni ku na leswiya swa ku nandzu a wu na xinandwani. Loko nandzu mi ta ku wu va serious hi loko endlekeni? Swa hambanahambana botete ka timhaka ta namuntlha. Loko mfumo wu ta kombisa timhaka ta ku nandzu lowu wu serious, ku ri ku Mama Limba i tshame hansi a swi plana, se lava mu kombisa ku fika njhani ka timhaka ta serious. Loko va heta ku ri i tshame hansi a plana, va hlamurini va ku vayimeri va nkulu Mama Limba va ku wa hemba a nga zanga plana hi mhaka ku loko i ze i ku nandzu wa planiwa ko tala swi humelelaka loko dlayiwa munhu. Vanhu va tshama hansi group va kanela ku ya n'wi dlayisa leswi na leswi na leswi. Eka nandzu lowu vanhu a swi vangetani, nkulu Mama Limba loyi nyikiwa xibamu a xi baleka a xi tlherisa, a nga tekanga na nkarhi. So i fika njhani ta ku i planini. Mfumo wu tsandzekile ku swi hlamusela sweswo, mara sweswo swi fikaka ku kombisa ku yini loko i wu planini i hetiseka i heta i ya wu endla, swi kombisa ku yini i ve serious ka nandzu walowo. Se ka namuntlha swi tlhantlhini ku ri hayi wa hemba wona mfumo lowu wu ve serious hi mhaka sweswo a hi fikanga swona. So hi xin'wana xa xikombiso xa ku ri hi fika njhani ka ku nandzu wu serious. Ku ve na mhaka ya ku ri loko nkulu Mama Limba a huma i ti-magistrate i wrong, a swi tlhantlhiwini sweswo ku ri munhu un'wana na un'wana i fanele a pfumeleriwa ku vula matitwelo ya yena. Ku hambana na leswi magistrate a nga swi vula, a swi vuli ku yini ku ri nandzu wu serious, a swi vuli ku yini fane i n'wi gweva hi mhaka i hambana na wena. I the-right of expression leyi nga constitution swi pfumelele. So hi swin'wana leswi a va zama loko mfumo ka kombisa ku serious, va nga zama ku swi kombisa ku ri a hi swona, ku ve na ku jekisana hi ndlela yaleyo. So wetiphethe loko ni ta hlamurisa xa n'wina xa ku nandzu wu serious, ko tala loko ku dlayiwe munhu a swi tiva ku nandzu walowo wu serious. Loko ku ndliwe na timhaka ta ti-rape a swi tiva nandzu wu serious. So lowuwani swi ya hi ku ri hi lava ku wu vonisa ku yini. Mfumo wu zamile ku kombisa ku ri i munhu la nga rhangela political party here, se i role model, i leader. So case leyi serious, mara kun'wani va fika va mfumo va kombisa ku ri a n'wi tekeni u famba na munhu un'wana na un'wana hi n'wi yisa khotweni. Se vayimeri va nawu va nkulu Mama Limba va kombisa ku wa ti-contradicta mfumo. Leswi va tikomba ku wa tsandzeka veka timhaka ta vona ku case leyi yi serious. So swi kanyana swikhezeketani leswi langutisiwaka ku mara eku heteleleni i ku ri i swi langutisa ku yini leswi endlaka ku ri i fanele hlamusela ku ri swi serious hi vuenti bya njhani. Ko tala ku tirha vumbhoni ka nkarhi wa sweswiwani mfumo wu le ku tsandzekeni ku kombisa ku serious bya mali. Ene sweswo a swi vuli ku ri ku duvula xibamu a swi serious, mara na swikhezeketani leswi langutisaka ku ri i duvule xibamu hi ndlela yo tiyimisela, a wu lo tsaka, i dlaye vavise munhu kumbe ku na munhu la nga ta yinaka. Hi leswi nga kombisa ku ri nkulu Mama Limba a nga vavisangi munhu, a ku na la nga vaviseka, na loko a ri kona a nga tisangi. Mfumo loko wu lava ku kombisa ku case serious a wu fanele wu lota wu ku yini hi lava vanhu lava va nga vaviseka hi mhaka ya ku nkulu Mama Limba va duvule xibamu. So mfumo ku va wu nga swi ndlangi sweswo, so na wona wu hehliwa hi ku swi ri case leyi a mi yi teki serious. So i timhaka ta ku i fanele tisa vumbhoni ku phete loko i ku xilo xi serious. Se loko hi kha hi languta ku na un'wana mavhiki malamaya loko hi vulavula na n'wina advocate a nga kombisa timhaka ta ku a ku ri na munhu un'wana loyi a nga ha vulavuriwaka hi yena la handle ka luya a nga voniwangeku nandzu. Ku na munhu wa vunharhu loyi a ri koho ka case leyi a nga hundza misaveni hi ku hehliwa ku
munhu loyi a nga hundza misaveni hi yehe loyi murhangeri wo fana na tatani Malema va nga nyika va nga vula ku va nikiwe xibamu hi yena. iya utete sesi hi laha hi nge nawu wu fanele wu tirha se a swi ri ka mfumo ku loko hi mpela ku na xihehlo xexo mfumo a yi swi tisi khoto yi ta hlamusela khoto na vanhu hinkwavo va swi vona mfumo a wu swi ndlangi sweswo se swi vula ku yini xihehlo xexo a xi kona botete kumbe a xi fikelelangi leswi hi swi vula ku yini xi puruvhiwini ku ri hi mpela hi swona kesi yi herini sweswiwani mi bohe ku swi teka mi no swi amukela ku ri a ku ri mavunwa ivi n'wi mhaka swona i nawu mafambiselo ya nawu na xinawu sweswo ku ri loko nga swi tisangi hi nga ta vuli swona loko nga swi tisangi swilo swi na ntikelo loko nga swi tisangi swi vula ku hi nge swi landzeleli swi vula ku ri a wu ta na matlhelo yo karhi so swi ku tsambini u maka swona. Se loko va ku agents for the day swi vula ku yini swi vula ku na minduku ka ha ta tlhe ku tshamiwa futhi kumbe minduku se va ta na xiboho kumbe minduku ku nga tshamiwa ku vulavuriwa ivi va ku xitiviso ni ta mi tivisa n'hweti leyi taka kumbe rini. iya sweswiwani loko ku vekiwa masiku mambirhi ra namuntlha na beta a ku la ku endliwa sweswo swa ku ri nandzu lowu wu fika emakumu so swi nga leswiwani siku ra namuntlha ri herini hi mhaka ku ri ku tiso yini ti-argument letiya kumbe swibumabumelo leswiya swi herile so lexi nga sala manjheni i magistrate ku va a ta na xiboho i fane a nyikiwa nkarhi ya ku a ya hlela leswiya a nga byeriwa namuntlha swi fayeriwini i nyikiwini maphepha se i nyikiwa nkarhi i nhlekani lowa namuntlha lowa a ya swi hlela and i kombisini ku i ta hi endla sweswo and i kombisini ku heyi timhaka letiwani va ku ti ta tika se ni lava nkarhi wa ku loko ni tsala swilo leswiwani na loko i ya hlaya i tshame hansi i ta kota ku swi twisisa se ni nyikeni nkarhi wa ku ni ya hlela ni kota ku swi tsala hansi ta va ni mi nyiki so timhaka ta ku minduku nga humelela yini ina swi le mavokweni ya yena minduku i languteriwa ku a vuya a ta teka xiboho a vuya a teke xiboho lexi a va a xi tsale hansi swa koteka loko a fika a ku a ni hetangi swilo leswi tele ngopfu kambe swa koteka ku ri a fika a ku hayi ni hetini ni swi kotini xiboho hi lexi a hi yeni mahlweni se leswi nga sala ku minduku humelela yini swi salele yena ku ya hi xinawu a hi nge vi na control ngopfu lexi nga kahle i timhaka ta ku ri loko a ku a nga hetangi swi vula case yi ta postponiwa loko a ku hetini swi vula case yi ta fika emakumu le yi nga bisi kona. Se loko mi ku yi fika makumu ni twa tatana Malema va ka mina ni ta aphila swi vula yini ku aphila swi vula yini nako swi teka xivumbeko xa muxaka mani swi teka xivumbeko xintshwa botete ka timhaka ta nandzu lowani mara lexi nga ta humelela i ku magistrate i ta komberiwa ku i fane a pfumela ku ri himpela loko u ri ku aphila hi ya mahlweni loko o heta ku ka mhaka leyi a ku wa pfumela ku hi ndlela a high court swa hi swi tata swi herini hi ndlela yaleyo loko hi vuya ka minkarhi lowu taka swi vula ku hi ta va se hi ri high court se ku fika makumu ni vula ku ri yena i fane a songasonga leswi a nga swi languteriwa ku a swi endla minduku mara a swi vuli ku nandzu wa hela because loko u hindzisa mahlweni a wa ha yi ka yena xa yena ntsena hi ku va kombisa ku ri na pfumela a wu emahlweni kumbe na ala xin'wana xin'wana xiboho la xi teka ku pfumela wa ala lomu Malema va na mfanelo na lunghelo ra ku va xi yisa a high court va aphila so appeal yi tirhisa sweswo va kombisa ku yi a ni tsekangi xiboho lexiwani so mara magistrate a nga kota ku a swi heta hinkwaswo ka tlhelo ra yena hi nduku. ya ka se ani a hi ngo ni lava ku hi kha hi gimeta hi swivutiso leswi van'wana va nge le ku vutisaneni ku loko sweswiwani ko tekiwa xiboho xi ku tatana Malema a ni mi voniwe nandzu xigwevo xa hina 15 wa malembe khotsweni vandla yini va kombisini nkulukumba Malema ku ri xiboho lexi nga ta tekiwa va ya ku xi aphileni sweswo a va ti pfinyengaki so sweswo o swi langutela ku ri leswi nga ta humelela minduku hambi vo famba khotsweni for 15 years or 5 years no twisa ku ri mavonela mina ngopfungopfu kwalaho ko swi hindza 12 months ku nga vi na fine kumbe Malema va ta appeal mara hambi swi nga heti 12 months and 12 months but liya ya ku ri va fanele va suka a parliament
so nyimpi ya vona yi kwala se loko kombisa ku i 5 years 15 years va ya mahlweni ni nga tivi ku loko vo 12 months a yi hindi ku na fayini va ta ya mahlweni mara ni langutela ku va fane va ya mahlweni so fanela ku ri ku va na that appeal ku va ti humesa ka magwevelo ya vona ta tsundzuka va lava no susa xiboho xa ku va voniwi na ene leswi nga kahle ka vona hi mhaka a ni munhu wa tipolitiki a nga fanele a va na mapapa mantima ehenhla ka nhloko ya yena hi ndlela yaleyo so va ta ya mahlweni already va te xigwevo ku ni gwevwini a swi tsakisi ni mani i humesiwini a swi nga fanelangi loko ri ku hi famba a hi fanele hi famba swin'we se swi clear ku ri timhaka ta appeal to fanele ti ya mahlweni endo kambe mativa ni vula mhaka yini a ni ngo ku na leswiya xa ku xigwevo xiphele hi vulavula hi xigwevo la mtivanawo loko ku ri xigwevo ku na nkama n'wa mpfamu ku he loko ku ri na appeal swo vula ku ri xigwevo lexiya xa yimanyana kumbe van'wani va ku loko sweswiwani u ya ka appeal u lava ku ya ka appeal kambe i ta sungula a apply bail ku a va ri handle hi bail ku endleka yini loko va voniwa nandzu va voniwe nandzu loko va gweviwa malembe lama nga ta gweviwa kona loko vo gweviwa ku ri famba a khotsweni loko va yisiwa khotsweni swi vula ku yini fanele va endla yini va aphila ku heyi ni nga yi khotsweni hi mhaka ku ri ni la ku aphila so timhaka ta appeal i ku munhu un'wana na un'wana ku ya hi xinawu loko aphila swi suspenda decision leyi nga tekiwa kumbe xigwevo lexi nga ta xi tekiwile se loko magistrate u boya ka yena ku i ni gwevini ni kombela ku aphila ivi a ala magistrate leswi vula ku yini va fanele va ya khotsweni loko a pfumela swi vula ku va fanele va kombela bail ya ku okay i pfumerini ni nga yi a khotsweni but i mantlhela ka leyo sungula ya ku loko a ala loko a ala va ku ri a ni pfumeli ku ri i aphila ku na leswi swi vitaniwaku petition loko nkulukumba Malema va ha tekiwa va yisiwa khotsweni va tanda leswi swi vulaku ku petitiona high court yi petitiona ku yini wena wa munhu le ku yiseni a jele ni kombela ku aphila magistrate wa a nghenelela i pfumela ku yini ku ni aphila se loko court sesi nkulukumba Malema ni nga swi vona u ri plan swona loko high court yo pfumela ku petition a pfumelela ku aphila then swa kwalani nkulukumba Malema ta pfumela ku tisa bail mara loko petition leya yo ka yi nga landzelerisiwi mindzuku swi ta vula ku swa nkulukumba Malema swa tsandza va boheka ku a khotsweni until high court yi ku yini a pfumelela ku i aphila se ni la mi twisa ku hambana ka sweswo nkulukumba Malema va pfumeleriwa ku va na xikombelo xa bail loko swi teyile ti vona ni mi twile khesiri swinene ku va mi te na tlhelo ro lero ku dya ku engeta inkomo I can see Advocate Terence Baloyi twanani nkulukumba Malema hi loyi we are here because of the AfriForum which wants to silence the voice of black people. We've got our fighters in Western Cape, we've got our fighters in KZN, in Mpumalanga, in Gauteng, in Free State, in Northwest, in Limpopo. They are all, as we speak, on the streets fighting against an injustice. They too arrived last night and they too will leave tomorrow when a judgment is passed. We salute all of them wherever they are. We say to them, thank you very much for the support. We want to thank everyone who has been praying. We received a lot of letters, we received a lot of messages, people telling us that they are praying for us. Some churches have gathered in prayer so that everything goes according to the will of God. So we don't take those prayers for granted. And old people are here. Many of them are panicking. They don't know what the future holds. They've got no reason to panic. The future is economic freedom. With or without Julius Malema, it shall be attained in our lifetime.
We want to reassure all of them that there is nothing that will disrupt the revolution. I stand before you unshaken by the threats of white supremacists. And because I fought them when I was still young, I'm too old to be shaken by young Afrikaner boys that I defeated their parents. So no one has no reason, none whatsoever, to panic. We don't take advantage of their support. Our elders are here. With the president of the Lambas is also here. The pastors are here. Traditional healers are here. Traditional leaders are here. My wife is here. My child is also here. So my aunts are here because they all took a decision to support me. All of them are one family. We are all one family. My father with Mr. Maja and my mom, the wife is here because we are all one big family. And that family is called the EFF, not Malema family. We are the EFF family because no one is above the EFF. The EFF made us who we are and will forever respect it and support it. So fighters, let's continue the discipline. The SG is going to speak to you about how we are going to go forward. And through those directives, you should know that we are here in East London. So if you misbehave, you are going to confront some of us because we will not allow anyone to tarnish a good image of the EFF. We must all protect the image of the EFF. There will be agent provocateurs amongst us. When they do wrong things, those who love the EFF must be the first ones to call them to order and say, if there is a time to attack, the leadership will give a command that we must attack. We don't lead ourselves. We've got leaders who are leading us, and we have to listen to those leaders. Comrades, thank you very much. I know a lot of our friends are here. They used their own money to come here. No one invited them here. They woke up and said, we are going to stand side by side with the EFF, and that kind of friendship must be cherished and be celebrated. Many of them are business people in their own right. They will be in 1 or 2 meetings, but they've cancelled all of those meetings to be with us here, and we really appreciate their support, and we don't take their support for granted. Comrades, you must be strong, because if you are strong, our people will be strong. Not for a second show a face of doubt, because if you show a face of doubt, you make the enemy happy. So even when we have no reason. So mingisa mngana Lona FM I murangeri wa Economic Freedom Fighters aitweni Monge Msaba na Misho Justice Machines. eJohannesburg Thembisa Alex Nasowetho kuya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela Ungayelele eka Afrika wa vulavula vatswari va ala lava xisati loko va byele ku vafundhisi va vona va le ku phungeleni wa swivona mi vula yini loko mu ku vatswari va ala ku vafundhisi va le ku phungeleni wun'wana kwala a ri ko kwala Giyani wa kereke yin'wana kwala ti-Efes un'wana la ti-Efes xi fike xi vula ka va komba ka mfundhisi xi ku a ri ku hlambeni xi ku ni endleli foto a xi endlela foto a ti komba a nga mbalangi a rhumela va komba ku le kerekeni va kanete ngopfu vanhu lava va nghena ku kereke liya va kanete ku yini va kanete ku hayi a mfundhisi wa hina valava va kanete ka mfundhisi wa hina vanhu lava va suka va hi chele vuswa makari va fika le tikerekeni va fika va wa loko mfundhisi a fika va khumba va fika va wa va ku ri ku va suka va hi chele vuswa hala kaya halawa va mi khiyelele vuswa vanhu va ku loko a fika kerekeni vutomi byin'wana hi boycott loko a vuya hala kaya a ka ha ri mhani makuwa a ka ha ri mhani makuwa la a kha a yimbelele le kerekeni loko mi ku mi khiyeleliwa vuswa vula yini
Lori va suka va kerekeni va ku khile loko swa ku nyamuhla engedziki la mara loko a ku va kerekeni loko a n'wi khumba mfundhiso sawa leyi loko mfundhisi a va byela ku tanani mi mbale swibelani hinkwenu va ta mbala xibelani hinkwawo loko wowe ku na ntlangu ka vasesi ivi xibelani xa tsakama. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Phete minjhani mi vulavula na xikalavito la Kulumba Julius Malimane a va langutana na voko ra nawu loko ri va dyohile loko ri namuntlha va gwebani a va yi va ya jele va fana na vanhu na munhu un'wana na un'wana loyi loko a dyohini a ya ku jele a va endle example ku ri un'wana na un'wana hi ringanini la a tikweni leri whether i xisiwana kumbexani i fumini hinkwenu loko hi endle swo dyoha loko hi dyohile hi fanele hi langutana na voko ra nawu inkomu. Ehlekani muhaxi ya nandzu wa Julius Malema kahle loko ni wu langutisa mina hi tlhelo ra mina wu na kucetelo wa tipolitiki kahle a ni voni ku nandzu lowu a wu fanekele leswi u nga dumisa hi swona wu ri xiswona ni ku na vanhu lava nga na milandzu yo tala ngopfu mani na pfumela ku xibama nga va xi humesini mahlweni ka vanhu mara leswaku nandzu lowu wu nga endla ngaku no Malema i humesa xibama balesela vanhu so va tele vanhu va nga na milandzu va nga dlaya vanhu a vona milandzu ya vona a yi na xidumu fana wa Malema ni leswi ngo lowu na kucetelo wa tipolitiki xikarhi lowu. Rixini Bootpet aka Afrika wa vulavula. No Bootpet mina la ku nghena ka leya nkulukumba Malema leyi nga ku humeleleni le nga ku tengiwa kona ka magistrate. No Bootpet nandzu lowani wu tikomba kahle ku tengisiwa mani hi milandzu ya njhani hambi na nkoka hambi na nkoka case ya vona kumbe leswi va nga swi endla a swi basanga kumbe swi basile loko ni langutini ingaku u le ku tikeni hi ku mhaka ku i malini i murhangeri i na yini loko a ko va munhu ntsena Bootpet a heta vula swin'wana ku i gwewe khale munhu waloye swi komba kahle ku vanhu lava nga na mali va nge tshami khotsweni hambi va endle swo biha ku fika kwini inkomu Bootpet a mi ri Hlekani kalanga na ncitani ka Afrika vulavula khensa vuhleri bya nkulukumba Terence Baloyi mara lexi nga kona khalanga nawu i nawu a wu na ku ri presidente or premier or oyini lexi nga kona nandzu i nandzu vona ku bulisa xibalesa emahlweni ka xitshungu i mhaka leyi karhataka nawu i nawu u fanele wu landzeleriwa ku fana swi nga na mhaka swa ku president or yini ni khensile khalanga hlekani na ku ve lowunene a ku ri nkuna lama kawunyana inkomu. Ukayele lexi eka Afrika wa vulavula. A ni kombela ni na xikombelo ka lava va nga na magaliyoni ku ri va ta na magaliyoni ya vona va khurha police station liya ya Saselamani ku akiwa rivala ra mitlangu laha nchumu lowa wu le ku hi pfuneni ka nchumu Bootpet nchumu lowa wa police station liya a wu le ku hi pfuneni Bootpet va magaliyoni a va susi muako lowa kumbe ku va satellite ya Malamulele Bootpet kumbe xani hi nga kota ku pfuneka i police station ya njhani ya vhene yin'we i police station ya njhani ya mulavisisi wun'we wa milandzu i police station ya njhani ya maphorisa mambirhi xitichi hinkwaswo lava va ku va ka va tirha kwala i police station ya njhani ya ku loko u ku mani u ni bini ku rhanga wa maphorisa va ku luya vhele u hanyisa swona khale a va ba luya. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka mgana lona FM kombandlela nangona ko iAfrika wa vulavula ni ku tshembisile ku ri hi ta va hi rhurhele matsalani wa ANC a Limpopo hi lava ku bula na vona hi twa ku tanihi ANC leyi se yi nga vuya ka theme leyi yi lava ku ya kwihi yi vulavula hi timhaka ta ku ve na nhlengeletano yo sungula leyi nga va koho ya vurhangeri yi fikelele yini
na ku PwC kahle kahle i yini va ta hi pfuna ku twisisa mhaka yeleyo kumbexana hi nga va vutisa na ku ve le ku susumeteni ku mutshamaxitulu wa voho a cinca executive ya yena ke hi ku na ku rila kumbe ku kombela kumbe ku vilela hi va ANC Youth League lava ngeri haiko na hina hi lava ritu kahle kahle nghenisani mutshamaxitulu van'wana va ka swi vula ku vele ku laveni timhaka leti ta ti blue lights se ta twa swoho kwala na ku va hi nyika we nkarhi ni kombela u teka nomboro leyiwani u yi tsala kahle i 086 000 2543 hi la ku ta ku hi twa ku mi blind na hi ku vutisa swivutiso mani vutisi namuntlha no la ku vutisa swimbirhi swinharhu i kusuka kona ku vutisa n'we hi twa ku ma swi kota ku vutisa ke hi ta swi twa namuntlha la va kona la hi ta va na vona ku fika hi awara ya 2 se hi teto tintambu ni mi nyiketa tona 0860 002543 se ni ta sungula ni va amukela andhaka leswi ungayelelesi eka Afrika wa vulavula hi sunguleni la vamsanda ka timhaka ta loko mi kha mi famba mi vona loko te president ku ve na van'wana va nga vula ku kumbexani n'we ya mi vona ka mi kha mi khandziya helicopter yi ri ya mfumo kumbexani yi byeleni n'we hi n'wexe ku kahle kahle a mi fambisa ku yini ni fambi movha ya mina kusuka Polokwane ni ya Achakhuma ni komberiwa ku ni heleketa president xihahampfhuka ma xi na vayingiseri a xo va xilo lexi mina na ha xi navela ku xi khandziya I think ni hundzile ka nkarhi walowo valavo va vulavula hi mhaka ya ku tiyindlu ta vona ti tshamile a tiwangi swa ntiyisi kambe lexi xi nga xivutiso sweswi i ku loko mi komberiwile xihahampfhuka lexi a mi famba i xa mfumo kumbe i xa president ku na lexi va swi vitanaka separation of power muhaxi na vayingiseri xa mfumo wena xi fambisaka president u lava ku ni byela ku a wu se swi tiva ku president va fambisiwa hi masocha u lava ku ni byela ku a wu se swi tiva u ri muhaxi ku sukela khale so so loko no lava ku vutisiwa ku i xa mani ni nge swi tivi mina because I mean a pilot ani mina ni ngo kumberiwa ku ni kandziya leswi vulaka a xi nga ri xa mfumo wena u lava ku ni hlamusela ku i xa mani kumbe xa mfumo a ni swi tivi muhaxi na vayingiseri ku i xa mfumo kumbe xa mani kumbe president vo lava xa vona mara mi ngo fonela kwele ka ofisi ya president mi vutisa palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM akomandlela vamsanda nhlekani mi amukerile a khensa swinene loko mi kote ku ta la ka Munghana Lonene FM khensile muhaxi na vayingiseri va MLFM hi tsakela ku va party ya nongonoko loyi ku ve na ku hlawuriwa ka vurhangeri byintshwa mi vuyile ka theme ya vumbirhi ha mi khensisa kambe ke loko mi vuyile ka theme ya vumbirhi mi ve na nhlengeletano yo sungula se mavhiki mambirhi yi humelerile a ku ri nhlengeletano yo endla yini ri nhlengeletano leyi ku ya hi vumbiwa ya hina hi fana ku hi va na yona hi langa committee va yi vitanaku ku provincial working committee na ku hi tirhisi matimba ma hina ku appointa kumbe ku nominata vanhu vanharhu ku va engetelelela PC ya hina leswi va swi vitanaka hi xilungu ku co-option so working committee i leyi i fambisaka nhlangano on a day to day basis loko ku ri hava PEC meeting i yona i va i kha ya teka swiboho ku pfunana na matsalane na ti-officials ku ri nhlangano u famba so yaleyo ha boheka ku ya hi vumbiwa mara hi langile na vanhu vambirhi va siketela ku ti-committee leti hinkwato ta PEC ku nga head ya organizing and mobilization so in other words aka province loko hi vulavula hi organizing hi vulavula hi munhu a controlaku membership wa ANC hi vulavula hi munhu a controlaku ku loko ku va na mihlengeletano hi yena a sungula ku a prepare so hi langile tatana Goodman Mtileni ku va hi pfuna ka xiyenge xexo hi langile na muvulavureri wa provincial executive committee wa Limpopo hi langile comrade Tony Rachweni ku va ta va vona va hi vulavurelaka hi vona va nga ta va kha va tirha closely na n'wina a hi van'wamahungu na vanhu hinkwavo hi vona va humesa ku ti-statement yeah so i swona swiboho swinharhu swa nkoka hi nga swi teka aka meeting lowuya
wa PEC. loko mi co-opta vanhu mi va co-optela yini hikokwalaho ka yini mi nga vhetanga mi va hlawula kweli loko mi ri ka nhlengeletano ayina ku ya hi vumbiwa yi fana ku yi hlawula i marhavi so marhavi ma hlawurile vanhu va 35 lava va fana ku va leader ku executive committee hina vumbiwa ri nyika matimba ku ri loko hoko va na swienge leswi hi vonaka ku ka PEC a swi kona ti grouping kumbe geographically kuna area yin'wana i nga representiwanga kahle ha pfumeleriwa ku ri hi langa vanhu ku ri hi balance ku nga vi na PEC ya vanhu va Vhembe ntsena kumbe i ku va na PEC ya vanhu va Waterberg kumbe va Capricorn kumbe va Mopani kumbe va le Sekhukhune ntsena so so hi endlile assessment aka outcomes ta conference ya hina hi vona ku a swi tshamisekanga kahle because Sekhukhune as a region kuna vanhu vanharhu ntsena loko hi cheka hi vona ku it's one of our biggest region in the province in terms of voter support it comes number 3 after Norman Mashawan number 1 Ivembe in terms of voter election number 2 ki Mopani number 3 ki yo okay se mi ngonghenisa vaki mi fika njhani kwala ka imani ya mavhengeleni ta vuya yisa mahlweni endakaxi loko u ehleketa leswaku Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani noko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela loko ha yisa mahlweni mingisero mina ntirhi ni ta ku nyika nkarhi wa ku va u vutisa xivutiso eka matsalani hi ndlela mi titwisa ku vulavula na vona hi ku mikama n'wana mi ta ku veri hava mihlamuli loko mi va tsalela mapapila kumbe yini se a hi tweneni ku loko mi kha mi vulavula na vona va ri yini nomboro i 0860002543 loko mi kha mi andaka nhlengeletano liya ku vuye ku va na mi hlawurile va lava mi nga va hlawula ku fana na va na loya mingeteri i ta va muvulavuleri wa PEC ivi kusuka kwalano miya agiyana tani ANC mi vona mi fambe njhani agiyana a hi Giyani ro sungula hi yile Giyani 2023 hi ya va na a very big rally i vitana ku manifesto review rally a Giyani stadium hi starta hi ndlela yaleyo fana ya sweswi so Giyani kaya ka hina as ANC if mi tiva tipolitiki ta province ya Limpopo mi ta swi tiva kahle mi ta swi understanda kahle ku va ANC if inga jiki Giyani hi yile Giyani because hi lava stadium xa le Giyani mara hi lava na ku vaakatiko va le Giyani va swi tiva ku ANC le ai se va rivala ku va hari vaakatiko va important va yoho and ha jika tirali ta hina ayi ya Giyani ntsena hi vile na rally a Mudimule Mukhopo hi vile na rally a Masemula hi vile na rally a Thohoyandou stadium hi tshama hi kha jika na tindhawu leti ta hina a ni tivi ku hi vi na tihlengeletano tingani laha a Peter Mokaba a stadium so ha vhakela ti-area leti ta hina laha vanhu va hi langaku laha hi tivaku ku i kaya ka ANC ha ya ka vhakela because na n'wina loko mi kha ma tirha kwala a hostel Bothpad i tshemba ku na le kaya a Giyani majika miya a hostel ka me vula ku yini la puloko vula ku oi lani hirile i le hostel i hostel mi tile intero so kambe miri yi fambe njhani i fambi kahle in fact i fambi ku i tlulile expectation ya hina the way vanhu va nga hi receive ku swona leswi swi vonaki kahle loko vanhu va nga ta hi mabazi loko va famba ti artist ti nga se sungula ku perform ku sale ku tele vanhu va Giyani lava nga tshamela ti artist loko ti heta ku performa somewhere around 7 va tshamile mabazi va fambile khale ma fambisela ni hlamarina mina ku mi fambisa vanhu a va fambisa a lavi because hina va province ya Limpopo hina bad luck loko ho tala loko hi va na tirali loko hi fambisa vanhu na vusiku na hina ku va na ti accident na hina so a lavi ku ri hi va insensitive hi fambisa vanhu hi kha swi tiva ku mapatu 1 a mafambi kahle hi mhaka ya tifula ku na migodi na hina so hi lava ku vanhu va famba kahle va ha vona kahle so na loko va huma va humile a kaya ka vona va ha vona va swi tivile ku by 3 o'clock mabazi ma ta ma kha va rilisiwa ma kha ma famba and that is what we did ku vanhu va hina va famba va ri kahle remember ka ku ri rale ka ku nga yiwangi a Kruger National Park u nga teri no vafambi va nga vonangi swiharhi swin'wana
se ku na mhaka leyi nge le ku okay hi anla ku ta ya ka leya reshuffle kambe ku na mhaka leyi yi nga ndleka a ni tivi ku yi endlekile hikuva a ni masiku lama ku na AI kambe ku na vanhu a va kha va kombiwa va kha va nyikiwa R100 a tibazini a ku endleka a tibazini kumbe ka bazi yin'we oh okay a ni tivi ku bazi yin'we kumbe tibazi a ni tivi kambe ni vone video okay imani sivekisa leswi ni vone video yin'we ya bazi munhu a kha a nyika vana ku fika sweswi ni nga vula sweswo yes kambe a ku ndleka yini hi fana ku hi vulavula ntiso hambi wu vava a hi fana ku hi ta ka radio hi vulavula ku ri hi hlamula muhaxi na vayingiseri hi famba munduku ku tata mun'wana a prova ku leswi hi nga vulavula swona i ku hemba ku humeleli leswi Botpet tirhalini ta ANC National hi 2024 i teki xiboho ku nga havi na rally ku nga because vanhu va suka kule vanhu va nga endleriwangi ku swakudya swa va swi vitana ku breakfast so mi ta hleketa mi ta swi twisisa kahle ku mabasi lama ma kha ma huma kule so ti-region na marhavi va na ti-arrangement ta vona ti-arrangement ta vona ku fana na Vavembe va kha va teka ti-street wise 2 aka malamulela a hi ku xava vanhu i ku endla ku vanhu va ya ku ralini va famba va ri na leswo dya because le ralini ku va tihomu ti nga yevuriwa lava nga ta dya swakudya a hi ku xava vanhu and a swi endliwi party ya ANC ntsena na va lava van'wana va swiphathi leswin'wana va vulavulela ku hehla va swi endla swilo leswi va xavela vanhu va vona swakudya so ku vi na arrangement ya tibasi ta le Giyani lava nga tirhi swi nga va tikela ku va endla ti-arrangement ta ti-catering 99 so swi vula ku munhu loya o va a nyika ku mali o va a nyika mali based ya arrangement ya sub-region ya yena na marhavi ya vona mara ti-region tin'wana ti xaveli vanhu va tona swakudya va Peter Mokaba a Digale loko mihunda a Digale va endli a very big area opposite garage ya petrol station vanhu va vona va kuma kona breakfast ta vona va nghena basini van'wani va Dzanini van'wani va tin'wani sub-region loko mi nga se nghena a Giyani va ri na ti-station lava va nyikaka swakudya so swi differa hi region hi sub-region so a ni lavi ku ri ni tala ni hemba ni ku munhu loyi a nyika mali hi mutivi o nga nyiki mali vanhu va hina i ku hemba sweswo a ni fana ku ni hemba ni fana ku ni vulavula ntiso hambi vanhu va nga lavi ku twa ku hayi nga xavi vanhu ku va munhu u nga mi xava ku R100 wa yi xava vanhu ku va ta ralini Botpet na loko va ya ku votiwa swi ta endla sense ku no va xava vanhu va ya ku vota and na vanhu va lava ku va endla ku content ka TikTok hi swona vaakatiko va Giyani vo va hleka ku mara va hleketa ku ya ralini hi tshama hi 8 until 3 o'clock rally i ri ya swakudya ku ri hava nchumu vanhu lava va ta because a ralini hi nyika ntsena mati 1 bottle ya mati vanhu lava va fanele ku va huma kaya ka ha ri early vanhu va lava va humaka aka tindhawu to huma kule and a swi laveki ku hi tala hi hemba kambe swi vula yini swi vula ku ya hi n'wina tanihi ANC Limpopo a mi ri ANC hinkwayo a yi va yi kha yi nyika vanhu that one ku nyika example ya le Vembe ku ya Vembe va nyikiwe ti-street wise 2 u nga fonela ravi rin'wana ra le Vembe a ku humangi mali va nyiki ti-street wise 2 va Waterberg va na arrangement ya vona swi ya hi region nkarhi wun'wana swi ya hi region na sub-region i la ka local municipality va na ti-arrangement leti va ti endla loko va endla ti-arrangement leti a va ti endli na mina because mina as a province hambi no va ni fumi njhani a ni nge vi na yona mali yo nyika 100 vanhu va 23,000 va ri Giyani Stadium because vanhu va ri Giyani Stadium they were over 23,000 so hi nge vi na yona mali yaleyo hi ta yi kuma ku na loko ho vo ri no hi raise hi nge koti ku yi raise ku hi nyika munhu un'wana na un'wana that amount of money so swi differa hi region na hi marhavi ku va endli arrangement ya njhani so na confirma ku that arrangement hi chekile hi kuma ku ivi ko and ku ya hina a hi tivi ku i nawu wihi hi nga wu tsema because ni lava ku twa ku lavanhu lava va vilela ku hi tsemi nawu wihi loko a ko va ku ri ANC Limpopo a swi ta vula ku laha tibazini a kha ku jikajika mali ya ku hindza 25,000 leswi milawu ya tiko yi nga pfumeliki ku mali yi va yi kha yi jikajika hi ndlela yaleyo kambe leswi mi kombisaka ku ko va ti-sub-region to karhi
kumbexani kwalano mi nga va mi nga tlulangi nawu kambe a ni ngo 25,000 yi helela kwalaho komba hi swona yolela kwihi ku mali leyi munhu a nga kumeka ka a ri na yona i 25,000 a kumeka a ri na yona kwihi kun'wana na kun'wana yi nga ri no bank mali u kumeka u ri na loko u kumeka kota ku yi account u ta kota ku yi account Bootpad a ri ni ku nyika xikombiso yeah loko no ya mina bank sweswi ni ya ni withdraw 50,000 a bank u lava ku ni byela ku because wena u vulavula 25,000 i nandzu ku ri ni withdraw bank notes ta 50,000 ni ya ni xava mbewu ni ya ni xava timbuti ni ya ni xava homu yin'wana ni hakela vatirhi ni lava ku ta ku ri ni le ku tsemeni ni le ku na tsema nawu kwalaho nakona kwalaho swi illegal hi swona leswi u lava ku hlamusela ku swona ku loko ni ri na mali a bank ni nge ku a na ha pfumeleliwi ku withdraw mali i hundza ku 25,000 hi swona u vulavula swona a ni vuli swona U vulavula ku swi vula sweswo mi vulaka swona swa ku mi ta fanele mi yi akhawutela ku 50,000 ya mi kha mi jikajika na yona yi va yi kha yi huma kwihi yes sweswo i leswi na u vulavulaka swona a ha fanelangi ku wena u tshameka u ri na mali xikhwameni hi nga tivi ku ri yi kuma kwihi i swona nandzu sweswo ku wena xikwama xa wena xi tshama xi ri na mali mara wena u tivi ku yi huma kwihi ni kombela ni ya ka nhlokomhaka ta mahungu okay loko se ni vuya mina ni tsalile hi xivutiso xin'we leswi nga tsala swin'wana swivutiso swi ta ta na vayingiseri a swi crowd na leswin'wana vayingiseri va ti na swona me ni la ku va vutisela sweswo muyingiseri wa mina i mani hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta yimise ku yini ivi hi ta kota ku ya mahlweni na nongonoko Afrika wa vulavula i matsalani wa ANC a Limpopo nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akomandlela khensa swinene loko mi yingiserile ni tshemba ku n'we mi ni vona ku thwima yi vona na hembe ya kona ku i ya mahaxi wa n'wina loyi mi tinyungubyisa ku hi yena a khensa swinene a yena ni mahlweni na a khurhurele matsalani wa ANC a Limpopo sweswiwani se vela ka theme ya vumbirhi swi vula ku a va ha ri vona na va kumbexana loko va ha ri ka theme yo sungula kumbexana mi ta kuma va juta a mi nge va juta sweswi se va tshamini ni tshemba ku na leswi va lavaka ku hi byela swona va nge hi hembeli va ta hi byela ntiyiso matsalani va Musanda a khensa swinene loko ma ha ri na hina ku hume xiviko vhiki leri nga hundza va ANC Youth League va kha va kombisa ku a va ta tsakela ku mutshamaxitulu wa ANC Youth League a Limpopo a va xiphemu xa executive ya Premier se hi hala tlhelo ku twala ongeti vanhu lava ha ku hlawuriwaku ka vurhangeri bya ANC a Limpopo sweswiwani na vona va na ku tsakela ka ku kumbexani va nga tikuma va kha va nghena ka ti blue lights va warm up a hi tirhisi ririmi leri ra simple ku ri vayingiseri va yethu in other words loko ka ku ri bolweni va ta va kha va warm up hi le handle ku la ku vona ku se va nghena van'wani va nga karhala hi la ku nghena se n'wina tani ANC Limpopo mi le kwihi ka timhaka to toleto Bootpad u fanele ku u swi tiva ku appointment ya cabinet ku ya hi nawu ku ya hi constitution ya tiko i prerogative ya Premier a hi provincial secretary na PEC va ha matimba over appointment ya ti MECs ku ya hi nawu Premier yena a appointa ku ti MECs a hi PEC ya Youth League i mu byelaka ku i lava ku a appointa mani a swi kona ka ANC a swi kona ka vumbiwa ra tiko so loko vona va lava ku influencer Premier va fana ku va ya va mu vulavurisa not through radio not through TV va ya va mu vulavurisa va mu hlamusela sweswi va mu hlamusela ku swona because i prerogative ya yena loko yena o a twanana na vona va twanana swi vula ku u ta swi considera because yena a appointaka a hi hina la ka ANC hi appointaka ti MEC now u clear i prerogative now u clear kambe n'wina tani hi ANC a mi teki xiboho xa ku sweswi mi hlangana ku hey ku na vanhu vantshwa phela va ha ku fika ku la ku fana na deputy chairperson ku fana na deputy secretary ku fana na treasurer a va kona ka executive ku na lava va nga ri ku kona ka PEC mara va kona parliament ani ni twa ku u hlamusela half a va kona ka executive a va kona na parliament ene nawo u ri premier u appointa aka ti-member ka swirho swa provincial legislature ku va ti MECs a va kona vanhu valavo
se n'wina tani ANC mi tiyimisele ku ndlisa ku yini vo to tshama va ri ku warm up le handle ku fika rini swo warm up mina nani endla ku swi va simple because nani swi vona ku wa ngariya a wu twisisi kahle ku u fana ku u ni hlamusela njhani ni lava munhu wun'we a nga za a seva ka PEC kumbe ya ANC a nga ni byela ku kuzi ku va na meeting hi yimisa mavoko hi ku va ku MEC wa education ku yimisa madaja ku ni suggesta aka premier ku a appointiwa mavunguluruli MEC wa public works ku yimisa mun'wana ku ni suggesta ku a appointa Tony Rakwena ni lava those minutes because ka ANC a swi discussiwi swilo leswi hi yimela premier a ta na assessment report vanhu a va ill treatiwa ANC a yi pfumeli ku ti-deployees ta yona ti ill treatiwa munhu loko a ri a swi fani na leswi va ku namuntlha u ready munduku u yelo u fana na robot ku zi ku va na risimu rin'wana wa ku u ready u yelo u fana na robot ka ANC a swi fani a wu tirhisi ti-emotions ku dila ku appointa ti-MEC kumbe ku endla reshuffle u ta na assessment report u yi present aka vanhu lava ni nga va appointa last ni va appointile ni va nyiki ntirho leyi na leyi na leyi na leyi sweswi ni ta kwala ku mi vikela ku ya hi expectation ya mina na leswi na performance agreement ni nga na yona loyi na lowu va tsandzeka la na la before ni ta ka n'wina ni sunguli ni endla support ya 1-2 ni vona ngaku sweswi under these circumstances a na ha koti ku endla swin'wana ni vona ngaku swi ta lava ku ni va cinca ni va replace hi Pat Khalanga na Ruben Madaji because ni vona ngaku Pat Khalanga la a nga tirha kona a ri meyara ni vona ngaku wa koka swinene mara loko ni cheka profile ya yena na qualifications leti a nga na tona ni vona ngaku a nga ni pfuna ka xiyenge xa so that is how it's done a ku hava ka ANC u nga ta secretary wa Women's League kumbe wa Youth League a nga ta yima henhla ka tafula ku hi lava mani a kuma blue lamp phela a hi ti-privilege swilo leswi i ku seva a hi swilo leswo ri no munhu wo yima ku no ni lava mani ku then it means after 6 months 7 months va ya conference va langa chairperson un'wana ku humelela yini sini ku fana ku reshuffliwa again wa vona inge mfumo a wu tirhi hi ndlela yaleyo because aka mfumo u dilana na matomi bya vanhu va fanele ku va kuma vukorhokeri a hi xilo lexi u fana ximbalo ku u ta cinca namuntlha u mbala vest munduku u ta hi hembe ya mabanga munduku u ta i nga na huku then the following day u ta ya kamela a swi tirhi hi ndlela yaleyo aka mfumo u ta hetelela ku ri hava mfumo u sevhisa ku vanhu and vanhu va fika aka ti-election va ku susa aka mfumo because va swi vona ku wa huwa na mfumo a wu huwi na mfumo hi nga huwa ka ti-subcommittee ta ANC hi nga cinca mani it's not a problem mara i problem ngopfu if u dilana na matomi na vukorhokeri lebyi u nga promisa vanhu u cinca vanhu like u cinca verse nemetweni ni hetini mina swivutiso ni la ku nyika vayingiseri nkarhi vayingiseri nkarhi wa n'wina Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani sweswo mi yingiseri wa Munghana Lonene FM na kona ku Afrika wa vulavula senteri lowu nkarhi wa n'wina ni kombela mi nghena makeni ani mi nghena makeni mi nga jikajiki loko jikajika hi ta hetela van'wana nkarhi a hi ngeneni makeni wo sungula hi loyi nhlekani aye minjhani pfukini minjhani buti wa mina hayi pfukini i xitalavitu a ni la ku vutisa secretary ku va fike kwihi hi mhaka leya ya case leyi nga va kona award 10 a Samora Machel branch because loko va ta la last time va fike va kombisa timhaka ta ku va ta hlangana na vanhu lava a va ri na ti-grievances award 10 but loko hi twa swi tikombi nga ku va teke xiboho va nga hlanganangi na vona va ku a va va recognize vanhu lava so hi la ku twa ku va fike kwihi hi mhaka liya okay ya ka ti-election kambe mi ri branch ya n'wina yi Samora Machel branch what 10 Collins under Collins Sabanza region. All right, no, go. You man itwa van'wana 0860002543 ward 10. Ayona liya inga vulavula hiyo siku lero loko. Yeah, kambe ku mina n'wana mingiseri nhlekani. Aye butswati. Aye buta mina. Mfukile. Ibalava ingobona. Mfukile. I can't. Butswati na ta vutisa ka Mataji ne. Na ta vutisa hi leti mashala giyani lani
ava hi foundanga nchumu ende turi tikhanselara va byele ku famba mi ya va timashala giyani la mi ta kuma va ta mi hakela u mi chayisa lo lomba timali leti hi nga heto lani a hi kumaka nchumu Bootpet. a mi ri timarshal ku ri rini hi mugqivela Hi mugqivela. a mi welangi ka ti-R100 letiya van'wana va nga nikiwa R200 va nyika lava ku ta hi tibazi Bootpet. Hina hi nga ta hi ri timarshal hi byeriwe tikhanselara ta hina va swifambisa ka hina ku ri famba mi ya va timarshal a giyani la loko mi heta leti hours va ta mi hakela timali leti mi nga ta hi tona timali ta ku tirha leti mi nga tirha n'wina. okay n'wina mara mi le ka ward yihi Ward 23 yi sub region ya le Giyani ya le Giyani. okay ward 23 ya Giyani a hi kumeni n'wana 0860002543 ya ma vona mi le ku fambeni kahle ma vona mi le ku fambeni kahle ngopfu a hi tweni n'wana hi loyi nhleka Mjani DP. hi pfukile mi njhani Pfukeni xikala vito na Midrand ni muakatiko wa Limpopo DP ku ya mhakeni hi ku kongoma. Lava ku ri matsalwa ni va ni hlamusela ta Mbonga lowu a nga muakatiko wa Limpopo ku ri why ka top 5 ya ANC a Limpopo hi pfumala na Mutsonga na wun'we. Na swi tiva ku va nga vula ku ri va lo langiwa a hi vona va nga hlawula mara a ni lava ku ri vona va commenta ku ri va ri yini hi top 5 ya Limpopo hi ku yi hava na Mutsonga na wun'we. okay la ku twa matitwelo ma vona inkombo DP. inkombo ta mina khensa swinene hi sweswo mingiselo mina 0860002543 vamzana a hi yini okay ri sungula ile sungula ya famsana sona what 10 Giyani mwashi na vayingiseri ni teri ni available ku pfuna what 10 ya vulavula na hina through maloyara hi hlamurile maloyara vona tolo kunene hi hlamurile maloyara vona hi va hlamurile hi va nyiki papila back so a ni koti ku vulavula na vona va what 10 because a va lavi ku vulavula na hina va ri swirho va lava ku tirhisa Ntsako Baloyi a tennis so ni le ku a va yi ka Ntsako Baloyi a tennis u ta va nyika nhlamulo leyi ni nga ya mu hlamula tolo because u ni tsale papila tolo a ni hlweli mina a ni ri kumangi late ni ri kumi tolo ni muhlamuri tolo because leswi ni mi hlamula ku swona i swilo leswi ni swi tivaka a swi lava na ku ni sungula ni pandiwa hi nhloko so ni va loko va lava ku organizationally deal na case leya a va withdraw ku tirhisa maloyara mina na vona hi vulavula vona va ri swirho mina ni ri matsalani wa vona va ri marshal wa 23 a va keriwanga ni ta ya ni swi landisisa ku humeleli yini eka vanhu lava va fana va va hakela a ni swi tivi na ku va fana va hakeriwa mali munhu ni tshamile a ni swi tivi mara ni ta swi sala ndzhaku I think munhu lava va fana va loko swi after program va mi nyika ti-details na ti-contact number va mi fonela mi ta hi nyika hi ta kota ku hi landzelisa ku va kota ku hakeriwa va ri why ku ri hava Mutsonga aka top 5 Bootpet loko ho lava ku vota na ka kun'wana na kun'wana hi tirhisa ririmi problem i ta ka mina na wena because ku ta sungula wena ku hava the Kalangas aka PC hinkwayo hi karele ku fumiwa hi va Baloyi hi kula ku fana ku nghena va Chauke va Madaje le avembe va ku no na hina hi karele ku fumiwa hi Masingo hi lava ku nghena tindhowu hi ta hetela hi ta degenerate hi ri rixaka a swi lavi ku hiya hi ndlela yaleyo conference i nyike vanhu va 5 va lava va tindzimi teto va vulavulaka toho mara a swi vuli ku from 1994 conference yayi ku na leswi yayi i langutisaka swona loko conference yin'wana na yin'wana loko yi langa varhangeri ku na leswi i langutisaka swona mara mina ni ri a swi lavi ku hi degenerate because loko mina no hlamula specifically ku ta fonela munhu un'wana va ri Mahlati ya Hlaviru a ku na hina a yimeleriwanga laha hi ri vanhu va hi ri n'watosi hi va n'wato a yimeleriwanga hi ta hetelela hi ya ka ti-clan hi huma ka ti-tribe hi ya ka ti-clan loko hi huma ka ti-clan ku sungula wena u lwela kun'wana wa mhani
ukuno ikarele phela kufumwa ibana ba Mantonga na ina ikarele mano wa mina inkulukumba lamtini kufana kulangiwa hina ba indu ikulu lava va yifuma ku so ichava that's why ichava ku ha avoid ku hiva na this kind of discussion as structure ngopfu cha ANC because ANC ayifambi hi ti tribe ku hava representation ya ti tribes even national ku hava representation mara we need to be sensitive to issue ya national question asivuli ku aswi important mara ha avoid ku hiva very specific kambe mavulavula ka marhavi ku hi va ka yena loko hi kha hi susumeta timhaka leti a hi langutini ku ti-demographics ti fambisa ku yini sweswo and swa swi ta va swi wrong loko structural lexi hinkwaswo 35 people ku ri hava munhu swi vula ku loko hi ya ku endla co-option a yi ta sungula yi ku endla co-option ya munhu maybe watsonga speaking kumbe wa Venda speaking kumbe wa Pedis if at all ka ku ri hava because that is what vumbiwa ra hina ri hi hlamuselaku swona so mingisero mungena Lona FM ntwe mi kha mi vulavula hi vito ra lava va mi vulavulaka na vona tanihi vayimeri va ward 10 Nsuku Baloyi Atonisia hina hi tirhisa Ntsako Baloyi loko hi kha hi vulavula timhaka leyiwani Nsuku Ntsako mi n'wi twile ku mi kha mi yingisela loko mi kha mi ta a hi vulavula na yena loko hi kha hi vulavula ku na van'wana va ri Ntsako Baloyi kuna van'wana nga Ntsako Baloyi se lavona Nsuku Baloyi lawa kambe hambiritano mingisero mungana Lona FM a hi ku 0860 002543 va ri va yime ku lunga van'wana va lava ku vutisa hi n'wana hi loyi nhlekani Nhlekani Mfukeni Botpet. Mfukeni mjani bota mina? Mfukeni xikhulu. Akenza. Ya nkome ku vulavula ta va Msando. Mfukeni wo Msando. Hi nge lungi sweswo hi nge lungi sweswo nghena ni makeni ni teri leswi n'wina mi taku swona i xivutiso a hi bumabumeli nchumu a hi tlisile tlhelela ka va Msanda hi ku mi pfukile swi heta nkarhi sweswo n'wina nghena ni makeni. Botpet an la ku vutisa ku ri ka even na this year ka local government election xa ta va kona strategy lexiya xa ku like ANC yoxe yi fika yi humesa ka BEC yi fika yi humesa 4 candidates councillor candidates xa la ku vutisa vo Msanda ku strategy lexiya xo ku tlhe ku humesiwa munhu un'wana ka in the community a contesta vanhu lava va nga electiwa hi BEC a contesta vanhu lava xa ta va kona na this year ka local government election na hi mhaka ku xa hi bisa Botpet nemetweli bota mina veri xa hi bisa nemetweli ni nga si teka un'wana a hi sungula ni hundza laha a swi khataleki leswaku rhumeriwa ka CCMA xiphiqo xa makheniki xaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe hi yimele milandzu ya vaaki vugevenga na vatirhi swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku ringana kwalomu ka 50 wa malembe Shoprite yi tise ku hambana eka vaaki yi kuma tindlela to antswisa vutomi xikan'we no seketela lava seketelaka van'wana hi mina amukela Nsolva Mathebula ni huma Amtetten Preschool hi tlangela ku tinyiketa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani hikwala mingisero mungana Lona FM nangona ku ya Afrika wa vulavula inkaya tumene hata hisiba awara ya 13 hi ndlela leyi ni ta va vutisa ku swilo ta ka mina ku loko va vulavula hi timhaka ta assessment report na yini ti fika ku sweswi tiko a ti se va kona ku va nga hi jumi a hi lavi va hi juma hi ku phaphara va ku hava minduku ku ve na cabinet reshuffle se hi ta vutisa ku tiprocess leti va nga byela ti ndliwe rini na rini kambe hambiswiritano a hi tweni ku n'wemeri yini xivutiso sweswi mi nga na xona ka 0860 002543 wo sungula hi loyi nhlekani inkomo minjhani mhaxi hi pfukeli boti minjhani wena ni kombela ku vutisa xivutiso xa mina hi ku kongoma eka nhlamuselo leyi va nga yi nyika mayelana na ku mahlawulele ku nga langutiwangi mhaka ya tribe malembe ndzhaku ku ve na contestant leyi nga fika yi contesta yi huma ka rixaka ra hina Matsonga Machangani yi lava position ya yi contesta position ya secretary a Vembe region. He was labeled to say
a hi nge pfumeli ku rhangeriwa hi xibelani vona as ANC va nga angula va ku yini ka mhaka a ku ri ka conference yi Avembe a yi ri ya lembe ni rivele mara a ku consesta mukhanselara Mashimzi Phiri a lava ku consesta ku va secretary ya Vembe ku va na ti-comments from the very same ANC especially the side ya Venda leyi va ti vitanaka ku i Venda kwalaha Vembe hambileswi ni tiva ku Venda yi exist mara ka vona ya exist okay na inkomo ntema va ta hlamula hiko xin'wana lexi nga ta hlupha i ku i ANC kumbe i swirho swa ANC kambe na hambi swi ri tano swirho swa ANC i ANC mani ta twa ku va hlamula va kwini inkomo khenseni buti wa mina 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula un'wana mingisirhelo nhleka hi mi amukerile khalanga mpfukeni pfukile nga vona i Mike Balola ka Monisa a no lava ku tsundzuxa mani ka secretary na va to lo kha va vulavula especially ka mhaka ya ku ti-100 rand leti a ti phakiwa vanhu then ka baza ku ta breakfast a va ringeti tindlela hinkwato province ku avoida swa muxaka wolowo a swi yi veka picture kahle as an organization hambileswi va hlamuselaka timhaka ta ku a ku ri ku endlela van'wana swakudya kwala ndzeni loko ekeni ku vi na ti-branch tin'wana leti nga kota ku endla swakudya in time ti phaka vanhu na kwala bazini ndi va faketela swakudya vanhu va fika va ti ku nga ri ku va fika va nyika vanhu mali hi ndlela leyi va nga swi endlisa swona a swi na mitwa makhumbeka tani ni twa mukhamuka a swi hi swi vula ku mixirho xa vandla kambe a ni lava ku kamba ka n'wina ku hi ku vona ka n'wina swi onha yini no a ni sweswi vanhu vo twa nga ri ANC yi fini loko ringeteka ku xava vanhu ku va vuyela futhi ka organization so loko mi endla swo fana sweswo swi ndle nga ri sweswo swa va accuser ku swona swa ku le ku xaveni ka vanhu ku va vuyela ka vandla loko mi va nyika swakudya a vo ngo to mi le ku va vitaneni ku va ta ka midzimi va xavelana swakudya hi ku ma vitana ku va ta no i leswi nga toloveleka sweswo khalanga swa ku loko vanhu va ta tirha le swakudya va nyika mara swi tshama nyika vanhu mali okay no ni mi twile buti wa mina loko yi fika ka mali a ya ha vi na picture kahle so a hi ringeteni hi tindlela hinkwato as vandla ku va hi avoida swo fana sweswi inkomu khenseri buti wa mina cancer a hi tekeni lavona va ri vo hetisela ku fika sweswi nhlekani khalanga mpfukeni hi pfukile hi ngo vona buti handle ka ku dya karhi ni kombela ku vutisa vayimeri va vandla ra ANC mhaka leya dependa ni twa ingaku EFF yi hoxe xiringanyeto xa ku va teka ku fana na ma-security va tirha under government vanhu vo tlilina na vona hi ku leswiya a swi vuyerisi vatirhi swo vuyerisa vanhu lava va nyikaku tithenda kambe xivutiso xa n'wina i ku yini i ku va ya swi herisa rini timhaka ta tithenda okay ni mi twile buti wa mina cancer swinene hi sale timinete ta mune ku va hi fika makumu na nongonoko lowu se swi nga leswi vamzandla mi ri yin'we hi sweswo swivutiso swinharhu ne a hi va nyikanga swo tala hi va nyika swinharhu ntsena ya na khensa muhaxi na vayingiseri leswiya swa ku nominata makhanselara vaakatiko va ha pfumeleriwa ku loko ku yiwa ka meeting wa community va boxa vito leri va ri navelaka swi va easy ku ri vaakatiko va rhangeriwa hi munhu va mu lavaka ku tlula ku rhangeriwa hi munhu a tisiwaku hi BEC mara munhu a nga langiwi hi BEC u langiwa aka branch general meeting so vanhu lava as long as munhu wa kona a ri xirho xa vandla ra hina hi hava problem na swona leswiya swa Percy i mani mi byela a personal story Percy loko Percy a ri regional secretary ya youth league mina na ni ri chairperson ya Thulamela ku nga se va na Collins Chavani so loko Percy a graduate ka youth league munhu a nga mu replace hi me munhu loyi after that a ri close na Percy Mashimbi i me so contest leyi nga va kona ya loko Percy aka contesta vu secretary a ni hleketi ku vi na vanhu va nga vulavula vayimeli vandla ku a va mu lavi hi mhaka ya ku u vulavula ririmi ra Xitsonga because already aka youth league o va a serva aka level ya region a ri regional secretary mara i mani mi byela chairperson wa hina hi nkarhi walowo a nga va chairperson kambirhi i Philemon Falaza Mdaka huma ku that side ya njhaka njhaka so a ni tivi ku
swi huma kwihi sweswo swa ku loko vanhu va langiwa hi ririmi because hina hi cheka ku vanhu performance ya vona i ya njhani a wu fanela ku u cheka sweswo because loko wo cheka ririmi nkarhi wun'wani u ta tshika vanhu lava va nga ta ku nyika ntirho wa kahle u va na representative ya ti-tribes and a ku hava aka vumbiwa ku hi va na representative ya ti-tribes advice leyi hi twini a khensa ku hi fanele ku hi swi avoida hi teka hi ta endla tano machi na vayingiseri issue ya titenda ku veri ku na nhlangano wun'wana vulavula ku nhlangano walowo va vulavula kona a wu fumi laha Limpopo ku hava nhlangano ni fuma ni ri one a Limpopo 27 municipalities a ni tirhisani na munhu wun'wana mara president wa hina loko a pfala National General Council u boxile leswaku hi lava ku hunguta mhaka leyi ya titenda one i exacerbate ku vanhu ku va na corruption i endla ku vanhu van'wana va fuma over a day swi nga kotiki ku hlamuseleka ku na vatirhi wo pfuka nampundzu u tlele munhu loyi a ri hava mali loko u pfuka nampundzu u pfuki a fumile a ri na masaka ya mali va ku hi lava ku ri hi hunguta hi endla ku state xi teka critical work leyi i endliwaku hi state xi nga yi outsource na security services aka ku na timasipala leti ti tivaku ku ri ti appointee security internal one loyi ni tivaku i Thulamela municipality 2 Ivembe mara ku na ti-function tin'wani va ti nyikaku ti-private security company mara va try ku insource services ta security company and na timasipala ta hina a Limpopo ku na xiboho xa lihuta xa ku ri va fanele ku va try ku outsource ku insource certain services ta security so lava va vulavulaka ku swi huma ka nhlangano wun'wana a swi humi ka nhlangano walowo i swilo leswi nhlangano walowo u swi kopaka ka hina na ra nkarhi hayi ku dai ku engeta hi ta vona siku rin'wana nenkomo vamsanda khetsa swinene sweswo minyisero munghana lona FM va bula na vona vamsanda vo Ruben Madaji va nga matsalani wa ANC a Limpopo va gimeta nongoroko wa hina Afrika wa vulavula a hi hlangana na vona nakambe munduku kwala ka munghana lona FM hlayiseka vana siku lerinenani muhumelerisi ncindani Eric Mavasa tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM munghana lonene FM Makombandlela